Aba attention TV subium yes we are said dear ye nim senia abrabɔ esiti otumi pagya fefefe nanso ye nim ne be na wa be bofom say team eye Ghana ni abrantie kama ohwe 1980s ni ma ono Nyankopɔn ehira ne ntema efre no eye David Siama oye engineer ewo UK ehɔ na wɔkɔhye na abrabɔ se ne nam se Nyankopɔn bi ekwan ma ne ntam a o 2.2 konya broni abayo fefefe ware na wono na wone ne bob brad se sika wo ho adwuma wo se otuto fie wa broche ni ade nyina we na yonko show me your friend no yonko bi interest na wo ga before wo ga na ha no ya na wo yobi asebi wo twen eye ntampe wo hyewi ni bi enti okodu abroche onya akwanya kwa abroche kwoto ne sukuu so aye engineer kese ga na ha nyina nchichemu kra che se ye o mampeni kofo bo na baso emre bia etwam se Ghana ha nyina wa hye Ghana nuonyam ekoye engineer ewo abrochi no na Nyankopon hira no eno ano no wokodu abrochi no friend adamfo se wa ba no se ha so connection ni bi wona ha de ne ge o test a emu ode o test a Ghana de no kra de wonnum bi da entina na adamfo ene de eye ntampen be na wo se we de aya abrochire ni nti wo mo de niam be wo no ama na ye denti o ka hwe no se ade no emu odesin Ghana de no se jajajaja we a wa ka hwe no wo be no mu sa ma che se da krokra wanya wontimi ntanti mu ode esin Ghana de ye ntampe na fe ko ken ni ade ne nemu senya Nyankopon fa so ehira eye David Siama ewo UK no enam ntampe ni ade a wo hyehinte ema na brabo no ebeye basa ema sebe odin semo ne kradi efemu ama sabre ya bonaba anasi ye deport na chese wontumi kra emfo pray enko UK abonte anase other country bia biem ye deport for life aba Ghana ne sebe ne simba kokura etu awuhu na brabo wode ti eye Kingdom FM eka na kosam esan tu eye mrantie fo se Yakopon hira sebe ne wayusu wadwen kakra na sebe ntampe no kranso mfaso bia ne so na de oseye eneba ono ankasa na futuni me enkotiemra pani ye why e friend David Siama oye Ghana ha engineer kese ba akopa okosi Ghana name ewo UK 98 okosi Ghana name UK 98 okosi Ghana name UK 98 1998 anene nubone edina bedru ha wakoni school UK osua na ade wo ho onimungoma nipa owo na busua hwe na busua ko school UK wako school UK ye friend David Siama David yes sir akwaba ya mu opening na say you adaroma oko school UK I'm a Stratford College or East London ekosua plumbing heating plumbing they do ya juma they say they menya juma now by now ya juma ba bia na me ba foforo no na water was me before me be too kwana me water was electrical technician okay me bo adwuma pa okay and I call Stratford College now go to our district so now buy me buy koye advanced electrical engineer in Crown Kings College Holborn Hall okay buy but now then what led you into this the thing is we are say me fan say na me twika no menya accident because me ankasa no de me wura drugs we mu ankasa no ma na anwene se bedu point ya edu na me call landing no eja sika wo me ho nti self employed o me ware broni ba nti one franc na ware broni nyina o ma ware broni ba for 7 years ma jima ni be say su mi super to ware broni ba na here nti ya na eja me dey start we ya na one franc London ho me na me no me wa hala me ko okay nti me ko kura yitu me fo ase kwa kujai na enuro we de odura brochire dia ene ebu pa bet man fa na sem okay
Timdo from Fakim Sman's uncle to we me and I'm say me who de scour me home because me yed mam whisker me chica me name able to I know the cocaine up petty Frank Fakino. On your way. Oh, London, oh no, I saw your uncle. Me uncle Ghana near Makoshiano. Auntie, what has on to read no mawa? No, the cook na petty so. Okay, and I more. I didn't my feeling the cocaine, my feeling the vino. Now, go to Ghana, they are singular. And the more baby man take one. I feel man who boy now, we be a metony, landing piano and fat. Now, here, auntie, me who now in the Catano Chem, so say I are, you know, a friendly caputiers. Now, say, hey, Frank. Now, me initially, no, dear, me finally say, eh, me no man me feel, but what time I feel now by medication. One far und winter. Me hwene mu nsuo me sisi bubu me bubu sa akokora. I no me no white. Me no dia me chen Jack Chan. Oh, ndi na je say na ba for kan. Ya wasem bia yekusku ni aka chese ma o man mu nsem enye wo hia asem. Na dwene ho anopa awia ene anwumre obompa ya no aka Ghana. No asiri unyankopon de Ghana hye no nsa. Na no na wo ya o mambapa. Of course. O mambapa fu bia yama. Me starting na me starting se me de gimen but se akoye medication a. Wa nya untumi ntena ase. E na kwanya obefa so anya no ne bo nso odin. Yete Ghana dia bruchire aduane. Ye di ne pa nti ti se okọ bokro no hetin krofo. Ansana watimi atwe. Na se no kreso obi a wo ye drug bia no e kromfo. The Obeka said there be no, ye me bo be at you, I bet the Obeka said there be no on canocre. A no cre, ubi or chico kebia. Okay. I mean, people are dying to have the certificate that you have. They said the hokwa. A pro. Me pro. Na me certificate. Hey, bra. I've been looking for help until be. Na one got a jay. Eh better sanka mente ha edin papa ada ya na yes wo jawo no ma wo ma na yo den the thing say the word take no me nim said the but the ya no withdrawal symptoms no ha adwen on ye wo the psychological part of it ewo taking no be or taking no psychology wadwin betima da because uja ya kura na uja ya uti wana nya bia utimi sonda ye wa mo akoheti obi no because you need it psychologically no ena medically no o joints no ebe ye weak, loss of appetite, ebi wo running stomach, ebi wo waist pain. What does he chewe ti said the high fructose anya ono chance asabro obeye mere keze you can't comply and tamping anu odin e wo say you to for ni yejai such ayi we so bi a hye na obi ati David Santi na futu o de ma Ghana mem youth no obi ahwe so asesa na kwan ekwe ntua na beso makra